Shalom. Ndabaramukije cyane mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu. Turabashimiye bene data muramudukurikirana ku kiganiro cya CANAAN TV. Ubuntu bwa Kristo Yesu bubane n'imitima yanyu. Reka dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ku rukundo rutangaje wadukunze. Haleluya. Uduha Kristo Yesu aradufira, duhinduka abana b'ubwami. Bikidace mu rukundo rwawe. Ngwinuganiriza imitima yacu. Iki gitondo cyiza cy'umugisha tugiye kuganira ijambo ryawe, uganiriza imitima yacu mpemu yera. Turaguhaye kaze. Haleluya. Tugiye kubiba imbuto utabora mu mitima y'abagiye kumva ijambo ryawe. Hale ubane natwe mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Bakundwa n'ikiganiro cya CANAAN TV. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira ijambo rigufi cyane rivuga hejuru urukundo rwa Kristo. Urukundo rw'Imana. Urukundo Imana yadukunze. Ndashaka kuvuga hejuru urukundo rw'Imana. Hariho ingabire idasanzwe twahawe bike mu rukundo rw'Imana. Hariho ubuntu twagiriwe bike mu rukundo rw'Imana. Hari icyo twagizwe kubera urukundo rw'Imana. Hari icyo turi no munsi kubera urukundo rw'Imana. Icyo no munsi no kubera urukundo rw'Imana. Haleluya. Ndashimira Imana yadukunze. Imaze kudukunda iduha Yesu. Haleluya. Turashima Imana. Dusome ijambo ryiza, ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3:16. Ni ijambo ryiza cyane abantu benshi bazi ryafashe umutima wanje. Rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Haleluya. Ngo mwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana yadukunze twebwe abari mu isi. Twari mu mwijima, twari mu rupfu, twari mu byaha, twari mu mwijima utabona uko tuvuga. Twari mu bubasha bwa Satani. Twari mu gitutu cy'urupfu ariko Imana iradukunda. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe ku rukundo rwayo. Imana ishimirwe urukundo rwayo. Imana ishimigwe urukundo rwayo. Yavuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye urukundo Imana yadukunze niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umwana wayo w'ikinege. Haleluya. N'urukundo rwatumye Imana imutanga ngo umwizera wese. Haleluya. Uwizera nde? Uwizera uyu mwana. Uwizera uyu mwana ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Mureke mbabwire, uwizera uyu mwana niba afise ubugingo budashira. Haleluya. Yesu yaradukunze, amaze kudukunda aduha umwana wayo witwa Yesu Kristo. Ariko ukumwizera ni jewe mbihitamo ngo uwizera uyu mwana afite ubugingo budashira. Haleluya. 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 Ndagusabye wowe uri kuranumviriza, nimba utarafata ingingo yo kwizera uyu mwana, fata ingingo nziza utazicuza mu buzima bwawe. Imana yadukunze iduha Yesu. Haleluya. Imaze kuduha Yesu aravuga ngo uzizera uyu. Haleluya. Uzomwizera azahabwa ubugingo budashira. Uzomwizera azohabwa ubugingo budashira. Ndakwifurije kwizera uyu mwana kuko turafite assurance ikomeye yo guhabwa ubugingo budashira. Ubugingo bene data mureke mbabwire, hariho ubugingo budashira. Abizeye uyu mwana hari aho bazoba. Abizeye uyu mwana hari ubuzima, hari ubugingo budashira. Kristo Imana yabasezeraniye biciye muri Kristo Yesu. Yavuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera uyu mwana ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Ntazapfe rubi. Uwizera uyu mwana ntazapfa rubi. Bene data, ntazapfe rubi. Mureke mbabwire, twagiriwe umugisha kwizera uyu mwana. Twavuye mu rupfu ahubwo twishije mu bugingo. Uwizera uyu mwana. Haleluya. Uwizera uyu mwana ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Umurongo wa 17. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ntabwo Yesu yaje kuducira urubanza, ahubwo yaraje ngo dukizwe nawe. Ahubwo yaraje kugira ngo twambure umwambaro wa kameremere twagendanaga. Haleluya.
yaraje kugira ngo ubugingo bwa Kristo bubonekere muri twebwe. Oh, sifa kwa Mungu, uimidiwe milele daima. Oh, haleluya. Ari icyo yatugize abamwakiriye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1:12 haravuga ngo ariko bamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gushika abana b'Imana. Bandi abakiriye umwana, abakiriye ingabire Yesu yaduhaye, abakiriye Kristo Yesu yaduhaye gucika abana b'Imana, nibo bizera izina ryiwe, bizera izina rya Kristo. Haleluya. Abizeye Yesu, abizeye umukunzi wacu, abizeye Yesu, twahindutse abana b'Imana. Nibo batabyawe n'amaraso cyangwa no kwifuza k'umubiri cyangwa no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe ni haleluya, ariko babyawe n'Imana, twabyawe n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo rutangaje yadukunze, rwatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ndashima Imana ko nahawe ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Ndashima Imana ko mfite ubugingo budashira muri Kristo Yesu, ariko ahabwa ubugingo budashira biciye muri Kristo Yesu. Yavuze muri Yohana, yavuze ngo bamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana. Narabaye umwana w'Imana kubera ingabire y'urukundo Yesu yadukunze iduha Yesu. Ubu ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Si ndi umwana gusa, haro yabwiye Petero ngo yatugize abaragwa, yatugize abaherezi, yatugize abatambyi, yatugize inyegu. Kubera iki? Kubera urukundo rukomeye Yesu yadukunze. Bene data, mareke babwire, twarakunzwe n'Imana iduha Yesu. Yesu aduha ubugingo budashira. Haleluya. Ntabwo tugendana urupfu muri twebwe. Yesu yaranesheje kubera urukundo rutangaje Imana yadukunze. Igice cya Yohana wa 3, igice cya 3 umurongo wa 1 aravuga ijambo ryiza. Aravuga ngo murabe urukundo uko rungana Data wa twese yadukunze yatugiriye ko twitwa abana b'Imana. Haleluya. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Ndakunda kano phrase ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Haleluya. Abisi kuko batayimenye, kuko urukundo rutangaje Imana yakunze bari cyatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese. Aha muri Yohana aravuga ngo murabe urukundo rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Amen. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Bene data, twahinduwe abana b'Imana kubera iki? Kubera urukundo Imana yadukunze iduha Yesu. Amaze gushika Yesu turamwakira. Iyo twakiriye Yesu tuba ducitse abana b'Imana, tuba ducitse abaragwa b'ubwami. Paulo yabwiye Timote Abakolosayi aravuga ngo yaratwimuye kubera urukundo rwayo. Twarimutse tuva mu mwijima, twagendera mu gicucu cy'umwijima, twagendera mu rupfu, ariko Yesu amaze kuza aratwimura atujana mu bwami. Haleluya. Turabana mu bwami. Muvandimwe uri kurankurikirana mu kino kiganiro cya CANAAN TV, ndashaka ndakubwire ngo hari urukundo rutangaje Yesu yadukunze. Imana yadukunze yaduhaye Yesu kugira ngo tuve mu rupfu, kugira ngo tuve mu rupfu. Haleluya. Haleluya. Uyu mwanditsi wa Yohana yamvuze ngo murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Haleluya. Nicyo gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Turi abana b'Imana, turi abana b'Imana biciye mu rukundo rutangaje Yesu yadukunze. Amen. Reka ndagusabe wowe uri kurankurikirana, muvandimwe mukundwa wanje, umva, hari urukundo Yesu Imana yadukunze yaduhaye Yesu, yaduhaye ingabire tutahawe n'undi. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Mujete Papa Paulo yaravuze ngo twebwe twari tumeze nk'igiti cy'ingurikizi, twari kure n'amasezerano y'Imana, ariko Imana iradukunda iduha umwana wayo Yesu. Araza aradupfira, arakubitwa, haleluya, arabambwa ku musaraba, arazuka kugira ngo jewe nawe, haleluya, kugira ngo jewe nawe duhindurirwe amateka, tuba abantu, jewe nawe duhindurirwe amateka, tube abantu. Hari urukundo rwatanzwe, Imana yaduhaye urukundo. Mbega wewe nure rukundo yiheza. Haleluya. Ni gukora kubwo rukundo, haleluya. Mureke mbabwire, urukundo ruravomerwa. Imana yaradukunze, nivyo yaduhaye Yesu, nivyo twarahindura amateka, nivyo mugabo naje hari urukundo ngomba kwijana kuri yo.
hari urukundo ngomba gutanga kuri yo. Haleluya. Nta muntu n'umwe akunda umuntu. Biragoye cyane gukunda umuntu atagukunda. Biragoye cyane gukunda umuntu atagukunda. Biragoye rwose. Biragoye. Iyo umuntu ankunda, haleluya, turaganira, turavugana, turahanahana amagift, turagenderana, uwo muntu turakundana. Haleluya. Natwe ko Imana yadukunze duha Yesu, mureke natwe tuyurukundo mu buzima bwacu. Tuyurukundo mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu bugaragaza ko dukunda Imana. Imvugo zacu zigaragaza ko dukunda Imana. Ubuzima bwacu bugaragara mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Ingendo zacu zigaragara mu rukundo rw'Imana. Abatubona babona urukundo rw'Imana muri twebwe. Bene data, umva ndababwira, hari ijambo ryanditse hano mu gitabo cya Yohana ngo ushobora kubwira Imana ngo urayikunda wanga mugenzi wawe. Oya, niba Imana yaradukunze, mureke natwe tugaragaza urukundo rw'Imana. Aho dutuye, aho tugenda, aho tubaye, tugaragaza urukundo rw'Imana. Amen. Hari igihe utonavuga n'ubutumwa bwiza cyane ngo ube rurangi. Oya, ibikorwa byawe by'urukundo bigaragaza Imana, bigaragaza ubumana muri wowe. Imana yacu guhezagire cyane. Ndakwifurije kuvomera urwo rukundo. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Twahawe ubugingo budashira biciye muri Kristo Yesu. Twahawe ingabire idasanzwe biciye muri Kristo Yesu. Twahawe umunezero biciye muri Kristo Yesu. Turabaragwa mu bwami biciye muri Kristo Yesu. Yesu abahezagire kandi abahe umugisha. Turagukunda Yesu. Turagushimiye kubwo urukundo rutangaje wadukunze. Mana waduhaye Yesu, twahindutse abana b'ubwami. Haleluya. Yavuze Yohana ngo niko turi. Haleluya. Niko turi. Amen. Twarimuwe, twabaye abana kubera urukundo Imana yadukunze. Yaduhaye Yesu. Mwami, turakeneye kuvomera no rukundo natwe. Turakeneye kugira icyo dukora kubera no rukundo. Haleluya. Abandi babone no rukundo wadukunze muri twebwe. Imvugo zacu n'ingendo zacu zigaragaza urukundo rw'Imana. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.